ka National People's Party Youth Wings Melim Constituency haka sing sajan kalapen kuburo miki samla jong kathany kibawan chakmat haka jing pule bad haka jing lekai ki bapher yakini ki samla lapen kuburom da ka 6 uterot sings im Academic Award 2022 dokumentari katanat CNRD Block uba Hamlet Sondoling uba dairu UMLA ka Melim Constituency haka jing dan lang ka Profesor Dr. Badablin War Father Tobias Karngap Kenta ki noyalam ke NPWF ki rambak shnong bat ki pajba jong kadong kathany ki basyapen kuburom hakane kasngi ki kantup prapuwengut ki samla ki bapendep ka kelas dan sapu prangut ki samla bapendep ka kelas 12 bat hrungut ki bawan chakmat haki jingil akai bapher barangut ki bayo ka kerdan top 20 habakran hakane kasngi uba Hamlet Sondoling ulaong banadu ba udang dai udkhot jong ka kasi student union udan bai ka jing thrang bantan silori ki samla ka jela ne ki samla ka constituency dagbasami ki kusnam lakade hakaliang ka pule puthi ne hakaliang ka jingil akai padhadin ba ulolong unom ikmat pajba ulap teng biang bansam kusnam bantan silori ki samla jong ka thany Melim uba Hamlet ulong bagane ka jing ai kusnam mi ki khana bat samla pule jong ka thany kanang pensilori ki berkumjuru kan ai mensi mi ki weipat ki baklam syapun kuburom manang treshitom nakamta ban yok khe yoso ubathiang Esmond Solang for achieving first division in HSLC examination. Andrew Esmond Solang. Kemensian gendak batas lei. Dagi sukumen bagi suit bani bagi gon semua jong kamle sesi jongi man kepor man siam kiwan chikmat hari jik jongki ngai tu pi ka congratulate pi bagi siam balengba ka dika won ke banya pi pirang yo men siam pirang yo bor ban pirang ya kiyo chikmat nam tak babon di jong pi ban pendap hari jik jongki baru haga kam ke jong ba fitre nang ni chikmat kalau long sisa ka buram ka bakrau apo ka konsumsi bani bagi gon semua kiwan chikmat kam to mea bre bat bani be ya ka jingnang ka jingsta jarang khat bala chosnem ka election arjar arpulai lese ki babol ki de phaka dong thik ba Hamlet timan belajar election lai ka award pai ba kam de kunta kubu brio bala helasan kumnoi lam jok ka KSU leros dem ka knai spa knai pulai larun po ka KSU but nado ko to por balong nong yam jong KSU kani kemensian nga baniaram bani thu bar banai mensian larung hapo kasdam ka jonga nama ke KSU ka sang di por ke bam juplet ban pendan burom iki khon semla ke lapas ba iki gazam per baru ban ai burom nam ta ki rangil eka ki ban rak burom ek jong eta jaibrahim brokwe bari ki babun ki mata kani ke jing long jung KSU glarung gadon hakasen bat kani kam sum lami no ranga rekle ni kana du riski ki por ki pamenta barabang lami na kasen KSU larung haklempung jong sen san hima sima hatu por no po gi UDP ngam sum naklat ni mata bat layai beteng berka por banai si ni khun samaj ki wan chman ka exam SSLC CBSE, ICSE, batum juh ka HSSLC. Man kasnem na juai ka award nam ta ka jong ki. Di hedi ko tupor London mentar bali election nalarem. Warabang larem uru. Kaniya pada ka jang juga kam simarem. Kaya beteng ba ka por ban itu. Banai silpi sama ka por. Ban layor banan na po ka PDF report bat kanit ka jing long juga. Kemensian juga kamsum ya henry lai betek puar bani itu ban ai buram kepang ikun semua jong ko tu si gabra nam ke buram yang sen bani ko si hibro obe ban mentaru namsum kre lai dor ka papi ban nak mal hak sam arja kasal nilai kateng no ye ke award ma barman man desem na award untuk kamdon kalau no kateng ngalong yang di parasama kamtami bariki ko parpatao bagi orang badal ka malitu banai ka kartel ya kini award tegi orang banai no daga utrot 6 am academic award balai ai kateng utrot 6 am di kibahadian isama preventive ya history jong ka jai berri preventive away utrot 6 am preventive away ki orang ba preventive
Umlong susutan bat kumta terte. Ngai keteng terusing siem. Ban penpai bat sipit plate history. Bau dayus iem jutono klau. Braile persya iki bor parengi bor doli bor. Ban be iki nagri ka rigi juri. Ban terusing siem hau bor. Braile deka white bat usum. Ban job yakni ki doli boran hari-hari kesongi. Ban bila perung iki kertien terusing siem akan digawat. Bat ketui di pada ki prasamla badang diswar pada. Banile persya ia kedeno kejenge. Banile persya ia kedeno kejenge kendo. Ngimdan kam su kawat, ngimdan kam su kesum. Detang nak jabing bat ubulom. Ubangila banile persya ia jenge ba fair kendo. Hak setia jengi, hak jelas ni, hak yang sen nak ulang sama ni barang wat kesum ngiramla banyo ni solution. Ada jabing berbulom. Ilong di solution di balapan pendek yang sini barakoi. Tega so komen balengba kali ka huwa man dasnya mai i yang jegel suprang jogi khol samagi hak babon pilihan. But kali ka huwa te bang ISP ka korban kemau biang. Nama kali buriu bapat itu keluar ban mahong. Kino kisamla pulih kibio ya ka top 20 hak SSLC examination nganai laptop mar kowe. Bat na dokumen kat ano mata asmi ngalasan ni laptop cakir remote ki samla pulih bio hak top 20. Bat menta ka genti pada yo bersam seki arut bio ya ka top 20 way ka 6 portion berwe pada hapo ka 15 portion banai ki dak laptop. Kablang kum ka dak pada misi bat ban security. Pada kejuka baru kalau ke sio pada nampak ki khon samaji pada kira pegre ajik plejogi la kalong ka kelas 10 dan kelas 2. Lesman ini dari ni kuwi top 20 ka matrik SSLC kyo ya ka laptop balai ngam yo kani kali batro ka challenge ki babon ki sama school ni hari ka konsumsi berapa kami lai ladan biot laptop ars panguru ngana perpikir baik kata ka deka nongren ka thonga ban itu ban yarap ai mesti ni fi sama mentang sem ni don box pun argot semua tora ka borom yo laptop 20 yo laptop. But mentas nama ai armut, but nggak kermen berhasil senam pada. Lembang kali kau kubuat, kopi kime kitpa, kimen kipara ra ini mesti kena kelas sen memantah. Dia minum, ya testa, nang baprio ya kelopto. Oh, kalau kejikai kalau tangkap kerja, mereka kalau kerja itu namta kekam kejompi. Nggak sudah sebun, nggak kapor, man kesnya bangai kau buat. Di bapoi ki kena koi be sispa tam ki boyo ya kawa kabumun nila tio hak jang ki bejang start hapo ka konsesi hi borok ko wi but ngam ar tati akawe ka fi na ki samla jo konsi jongi ngisem di pendebru yakti civil service examination ki bapero pe namar ikan kami pi bapinlang ki IRS IFS ki also ki bansin syar ya kejelah kejongi. Ngalau minister pek sorkar jelah manta sansnem. Nila tunasi bon ki samagi IS ki badan pos teatre. Tang ketengut kedong ki sama ki kasi. Ki bad sensar badan berharap nang sensar kada. Napak sil ki bro kami. Gidan kami dokso ki banda be daweru kami lei. Tang mangi dakwa ya. Samal jong ki jong ki misman. Kino yo ya kerana IFS pandan te pos setiap ban sensar ya state kejungi. Imat laknai sosial menta ngim yo shu ya IS kejungi. Sai kalau ai jong ke kejungi, sai kalau ai jong state jungi. Dan tang bat mi jong ka IS ngina. Kanya tam dei shu te por banyak ben ko. Banekan betul banyak bisni. Kejing bisni kare ban coach. Lalu kam ke tiga ketik yang banyak ailang mamar kalian. Kerang begini balong ke jai beriu setiap keberkebian. Kepala berkendi langsung diberiu di ban sensar nam tak kelab neglahi buruk kuwi. Dan kejungi belambak ini kisnam jawab berper bangai. Iya kan dur kemat ke positi. Iya kan dur kemat jom kejermen banang ni semat. Itu mi semua. Ban tiga bor balong tak IS also prepare kebadan hantai hapo stage.
Ketika challenge nam tak jai beri juga. Ketika challenge sam tak setia juga. Ihak pada pe syau jenang jeng sta. Ka pasai mata klaim jenang klaim diktir tolong ka be pala. Tenaga dama ketui pi. Kum unong yang. Si bon jeng api kendu, si bon jeng pensoi pi kendu. Ndrai pek cikathong. Babi don dia kathong ke bamla bule baro kain kalong ka bala panle. Ngaru kumu beri di por kemau. Apa ini election ngam semacam. Arja kalang ile ngarem. Arja kasau ile ngarem. Ndai namar bagada ka thong ban chakri do paiba. Gada ka jik khne ka respond ti na emang sarang. Ile bat mayo ya ka jinjo. Kai bamla upri do ka thong. Gidan kam ka will power. Ka bor ka phal jong. But em ye dulu ke alur ke jami. Ina balik jumlah. Gire balang positif. Ya kedua kam, kedua ke jemput hak ini ke bagi teri. Lagi long hak kedua. Ini scam. Ini washa, ya di brio. Iban nikmat. Ibadan mentah kita berfair. But penjuru benon ki tak sakar berfair ki bade pelang. Nanti ke yang jong secakra po si ki bro.